Chong, Chong, Chong. Iya, Pak. Ya kan nak lu Chong sekejap Chong. Aduh. Iya, Pak. Aduh. Beda apa, Pak? Aduh. Bapak keras sampai panas kapi Chong. Aduh. Aku tadi kaki Panas Chong. sakit ya, Pak. Ya, mun kaki sakit mah ayun tara periksa, Pak. Efek agam macam nak bapak tadi kesel Chong. Lah wis, Pak, tak usah kabeh mau urusan PC. Sepenting Bapak lah sehat. Ila dan nang dina kelula dan teh, Pak ya. Kaja-kaja. Sengko ki kurang tara meleopen. Iya Chong, jabit abit Chong ya. Iya, Pak. Sengko ki mangkat dulu ya. Lupanya rela ko kam masengko. Setelah mendaki no pada Bapak. Teh. Mek bola andi kelakuan sekitar mari teh. Sengko nyari laku. Laku apa Jong? Saya cilingake kelakuan masalah mari kapi ya. Cuma rapat teh. Ala ko apa boy. Sepenting letak ngeco. Aduh cuma kelakuan. Ya suruh ngetoko kok lah parak mari. Kita coba tanya ke Romadi dojen. Pula beda kelakuan. Oh, ya lah weh munda iya teh. Sepora nang ko agam gula ko nakake. Iya lah jalan. Masih ada yang tedung ngelencap. Masih ada rezeki katon ya ada yang mati. Nyari si halal melarat. Ya si haram ke jelenggeran ya ada yang mati. Kok ya tedu. Kalah boy ke beliau pada bapak. Kaki mat. Laku apa kimat? Enggak nas ada apa. Ken lebar ngatela kaki lah pasambu sih kan. Ila weh nas ya. Engkau ki lanjut dah. Mate ager mat. Loko-roko nagalu ya. Tahu sanas. Sengko kafuru. Ya mengkaburu tuh mangkat mat. Oh iya nas. Sengko lemang gede ya. Ya. Cek si haram dah kecil melarat. Apa boleh si halal? Bahnya dah laku kamu mati ya. Semula pada bapak. Masih mat langge. Ntar kamu makan aja. Mat. Pas bet malebet kena aja ya. Ntar kamu mah ya kan nak ambu mat. Benekin buat malebet men. Kenakan kalau ngatela suruh. Sebener kaki ntar kamu mah mat. Tahu men. Yang kosang-kosang nyari PC. Dicoreng PC kaki sari mat. Tak kira bener yang mengkeker PC mat. Kaki muntarwan dia PC.
Ya kutuala ako. Erekan sengko lah kele aleng-aleng beng bibi kakinya kenta nyari lako. Sengko je lah nyari lako kenta. Kebaya apa bese kali man? Tang bapak sakit. Tandi bese sengko sembilan kinopo. Wala lah kele kaki sang mo sang nyari bese kentro maliaw pada bapak. Iya man. Iya men. Ya man. Kele sang kok mali rokok bede sosok man. Lah sambi kabeliaw pada bapak. Ya. Ongkuan kira men. Iya man. Lah sambi man. Alhamdulillah. Sengko lah kele nyari bese dia men. Ongkuan kira beli sengko ya men. Iya man. Lah sambi kok aberin aja. Dia tak mau tengah. Jaman kok tak mau tengah. Ruwet mon mau tanya mat. Mau mau tengah hoilas mamelan. Dengi taki deki alasan sakit gigi. Oke men. Mon si beri ya men. Benih kun cokok melihat pada bapak. Makai tang colo ngokoh bi kok serokok men. Iya tulis lah sambil ke beliau pada bapang ya. Antar tulis baras. Langkong men ya. Iya. Akun pakun boy mat lang tuh. Menari di atas penderitaan orang lain. Muntah oleh untung pas tak kalako. Manusia tak pernah tahu edimah tempat untuk ajemput rajekena. Tapi sebaliknya rajeke pasti tahu ben bekal nyariah siapa pemiliknya. Tak bersesetia dia kakek pak bersebila pole. Ya bingko celai beli pelungum pelungar. Aduh. Ya pak oh betul. Dah tuli eno mare tuli beres. Aku kakak datang ya Cong. Iya pak. Aduh Cong, kaki mau bersih bapak, apa keng maten? Masa bapak sorongin om over sumplung? Aduh. Bapa ni dah iya pak. Lapan dia tibi dia masih cocok. Aku Cong, Arab si PLKB Cong. Reken bapak bi kaki mandul Cong ya. Iya pak. Mare kebal badan kakek. Coba bulan pah laku sakit mololo. Mulai beri pil KB aja rasa sakit. Aku. Makorengan di anak tepak kasih lopo.